thir tu te che bai kan bu ka che o to na hang ka bula hian pi vanlal himpui namte a chu ani hi TBZ missionary changlai me kan ni a rong bol dan tlang pui te ron zo na hun kan nei le do na ni masabira chi bai han ti ve phodi le te ro chi bai le enge pian le murna chung ko chanchin kan ti ang soi chuli ti ang chen khamin han soi ma sak ve le te ro ole kaming chu ar soi to ang khang vanlal himpui namte ani a lungpho kho apiang le seilian kan ni a Presbyterian Kaushan Lungpho Atanga Missionary a chuak kani a kanung ming chu saimoi sailo ani a kapa chu huap zawa namte ani a kan u nau hi paruk kan ni a u pahni le nau pahni kania alai taka ka omani chu chuan fapa pakhat kanei to boka ani chu lang om hle mai tu na khoya nge I om le I post na tu na hian indo butan posa kan ommek anwa mem nuame aboruak po nuam enge missionary kal ma lam pang chanchin hanin zot ma sai la tero skuli kal na chin te po han soila enge soi chuli ti ang chen te tin missionary ni te hi no pan la ya chung changa tum sai nem ti te po min sai sakla school hi kan khwa a high school kleng polsom kleng kakala amaro chu aizola class 10 hi chu kapasa zabanga high school chuanin so patni kha kazawa chumi nuwa nge school ka cholta a kanau puma wang te khan chuan kumsang ni som paliya khan MTC a Missionary Training College a son BMIS karon zirle ta missionary training turin mo missionary training karong kalle a chuan sang ni som pasari a BMIS chu kan zawa sang ni som pariata TBZ ta missionary tan lakin kanive a chuan kakal ta ni chu ani chu fai nei nuwa missionary ni kalan nia har sa ti chang poi nei chin kan ringa tara har sa ve chin chang tam me ani chuanin enge hei pian thar dan kan han ti ang chi mo testimony kan han ti maya kan dian chi kha soi tori nei cha min soi sakla pian thar dan hi ro pui deu ka nei lawa amaro chu enge kan no pan lai hianin katakom martyr ti le khabu ishai ma sheleo khami kha le khabu tereu te nya man lai rom hun laia Christian anti du da khami le khabu kha ania kha khanau pang kan ni lain primary o middle kan ni lai veli na nyang kan church na ka chian no ne nan kha khan garil ru hi ne lut tu kan ni Christian ma sa te tor na salut tukle an huai sensi zate pathian an mangai zia pathian ta na an nu nan hlan ngam zia te kha khan min ne ema mitui tla zoi zoi han kan chia chi na ni chu khata tang khanin pathian ta na tuar ve thei tu ni a pathian enge missionary ne ya ni a atana tor ve hi kacha chin ani kan no pan line ma se enge kan han tlei rol nu la chawa khatiang rel ru te kha enge kan lo pureng lo ta chuanin fati kan han ne anuwa kumsang ni som khan kan khwa a lungphawa mo gospel camping aron oma Joshua ministry tinin ka sha khami te khan run kala khata khanin pathian tan ka in hlan ve to pani chu khata tang khan enge keima a kha missionaries ril ru kha itime pathian in min ron pe thar le ta chu ta tang chuan chu missionary training college ha ta ko kalin ti kan ka in buat sai chau le ta ni chu ani so lom ma ro pui hle mai atro pian thar na hi chu ro pui te lo soi tur ka nei lo tin tak nangin pian thar na chu ro pui shim ka tia pathian ne na in ton dan hi chu ti chuanin khoi huna chu I first posting te po khamin han soi sakla te ro chan tuna indo butana ka omiti a khami mai omna angchi hau kha min han soi sakla te ro kumsang hi som pariata kan luta TBZ ta chuan Jamshedpura Jharkhand state ta khwan min post ngal ta chuta chuan kan oma kumsang ni pakhat vela mi covid
sang hi so som ni le pakhat khang lai vel khan atira te chuan tong po kan thiam lo ta senior te zuin kan kal top ta rong bol na ro pui han soi tur ke ma ni a om lo ni chu mo ti khan kan zu kal ve to pa kan u te kan senior te kan zuya tong te thei ang tok kin phak ang tok kin kan zir a rong bol na ro pui le khatiang chuan kha kan nei ve man lo ani chui ti me ang bo chuan covid te kha aron lenga total lockdown te ania rong bol na a po nge kal thei lavin ti khan an chun zom ta chuan in kumsang ni somni pani kumsang ni somni pani a khanin indo butana transfer ta ni chu ti chan tu nai la zel ta a enge covid la ya rong bol na kha chu tro soi ang deuh khanin a har sa hle in kan ringa han cha chang te nei ve chinem oi kan chu khla khlim khan mo nia enge mizoram atanga mizoram tu he kaushan rau pui itime ang kaushan nung tak le tiang kan nita itimeng pathian khongai na zara chuan kar tluanin income dar reng ta zantin kan han chukla a income dar vakri shatur alo ret lok te khawi kalung hi leng ani chumo kalung hi leng thin lut tu ka khanga khan chung te ngai chu thu san ni se kutlaya kan zukala enge post kan han oma post thara kan nga le ni chumo kan senior uma chini nen khan chuta chan rong bol na kan han tan ve a member kan nei mi alota ti khan kan zong chop ani chu a har ve mai ni rong bol kha adik tak chuan mo ti khan uma senior te zuin thei nge kan kal ve changa helai zoram bo ro khi angai omin alung len thla thei kho mai kung re tlok mấy chi nó anh do nó ti chuanin chong thiam lo in kan kala itia chong in tin in zir chong hi khuta Jamshedpur khanin field office atang khanin khutlai kan senior te atang khanin nge field committee in zir turan tia khuta kan senior te lo thiam sa thiam em te mo khang hau khan min zir tir top thiam ha rem he tlema upat ve de lama zir chat le chu te reng me ke pe chu ri lu chak lo chi mo kan ya thiam chu har khop maya amaro chu pathian zar kan ti ve changa ga kha ga tangin kan han zir chan le mo ga kha ga po zia po kan ziak thiam lo ania kan chiar thiam lo ni chu mo ti khan pathian zara kan han zira bible chiarte kan han thiam chho ve atong tak phei chu nal hi a har tun thleng hian kal har sata de chu ase pathian ina chan pui zel ang cheu tero ti chuanin tu na i rong bol na indo bhutan kha han thur bing big ta ila tero I thok tu engzan nge om cheu ti te I namdang ani mo mi zo soi khami chungchang a khan engzan nge om cheu ti khan soi ma sap photang missionary Mizoram atanga kal mizo hi mi som pali kan nia chuan Bhutan atanga kal hi Bhutan te kan ti khutlai local worker kan tia aram mi te Christian te khangkha thopuya tan kan lata mo khangkha mi som nen le lo mi som panga missionary som pali le local worker som panga kan ni chu engtin ye rong in bol dan chin tlang pui school te omem ti te engtin ye kar tlona in hun man dan chin kha school la lo mo khulaya khwan direct evangelism ani berta tian kunglai chu chhun lama nan thok ta ni kan omna indo Bhutan khu chu thing pui huan na thok khu an ni ta zing an chua ka chung na ti khan tlai an lo hong ta tlai lama rong bol hian kan chuak ber ta
chuan chhun lama thian an mu thin bawk ani in om ho te khu mo chuan in lunch dar ni velan eya an eizowa an mu a khami an tho le a khanin home visit nei turin kan chuak thin ta mo chuan chu home visit kan tia khang kan kalna a khanin dam lo te an lo om chuanin tong trai an du le du lo te kan zot ta chuan kan tong trai sak thina an du chuan le enge in khoma te kan soma tiang khan in a hian enge a in khom the ngem ti ten kan zota a chen chuan ti khan lom takin an lo phala tiang khan ita chuan in children ministry hi kan kalpui bok ta children ministry hi apoimo katia keima ni enge ka posa po kan enge tuition te free tuition kan pe a tlaya no pang ho hi chuanin thole ni tho chan thole hian tuition kan tia Sunday school kan tia chuanin ni thum chung ani chu children ministry tan chuan mo chuanin nilai tho chan hi bazar ni ania bazar ni hi chu enge kan chuti kan chol ve ani chu chuanin nilai zirtop inrin ni chumi kar zir nilai tho chan ni ti lo chu kan chuak ve vek ani chu children ministry ka soibel do chu children ministry hi chen khat chuan enge hlok lo ara mu mei tur om lo baptisma chang mu mei na om lo khatianga khan an soi thina a chen chuan an ngai poimo vak thin lo ani amaro chu hei hi ani lawa children ministry hi puitling contact kan nei na tura man ro thattak ania tikan tuition free tuition te kan pe a kan no pangte nu le pa le an chung te kha chuan min lo ngai poimo me ni an fa te mangai le duat taka itimeyang lo du saka khatianga le kha te lo zirtira lo kil koi to kha min du sak me ni an ina te du huna kan leng itimeyang kha theyani chuan amaro chu nya a baptisma han chang pop ang kha chuan no pang chun om ve chuang lo maro chu puitling contact na tura man ro poimo takania chu ba ka no pang te kha nge an thin lunga pathian thu kan lo tu na hun ani bokani Sunday school kan nei pui thina cholni choma church kan kala ado ka church kan kal zo a Sunday school nei turin tuition kan nei na muna chuan kan nei thinta chuta chuan kan in khom puya pathian bible chang toite te angte kan bai hat tira chuan pathian hla pathian hla vai mo hindi isu masigit kan ti da no pang ho chung chu kan han zir tira music kan play over te kan kenga mo ti kan nuam hin ti me mani nge ti tak zetin ke ma ni pon kan tia khami kan ti dana kan an en tona nge dhanyawad ke sat ti te kha thinlung le ti tak zetin an save a an ma ni po hianin an nal an tia sakhi nuam an ti chin ani chuanin nge tong trai dan te kan zir tira nge lalbiak na kan pa wana mi te tong hindi in an bai hat veka tuition kan nei donin keima ka tong traya atira chang kan bana lalbiak na a hu hawin hindi in kan soita an ngai poi mo me ma tuition kan han chan dona mi si tong trai don i tong trai don lo mi tong trai ro an pia ti kan bana atele lian anoi zwal le alian te kan thliara tikan kan zo an lo kala tong trai tur ti hi sil an ngai to lo dana an nei to tikan an tong trai ya pathian hla te tui dewin an sa tikan nge an thin lung khan i suwa kha nge leli suwa chan chin kan sil ten tu na ti khan tu nge engkim ti thailali engkim ti thai tunge lele wan siam tu Genesis atang khan amol theyang berin kan zirtir ve ni chu Genesis
enge thil siam chongchang te ko an she velu tuk to ane tunge ani khatni ya enge asiam ni ya tunge engkim siam tu tunge mishing ma saber nu nung ber ti te khang te kha an zira chuan mani kan lo ho ma khan enge lali kumin hian lali swa thil ti makte mo mi thia kai tho te dam lawati dam te kha kan zira chuan office atangin Siliguri Sinod Mission Sunday School zirlai hi an la a chu primary zirlai hi kan zira mo kan zir chana chuta chuanin enge mosia chanchin te khang ang te kha kan zira chuan chu laliswa thil kan ron kalma han lazara laliswa na kai tho kha kan zirta khanga te khan lazara I chung chanchin te ha an shelut to kan isu zot ma la an lang chang chuanin enge laliswa zirtir te ming te khang te kha kan zirtir Christmas te khang enge Christmas lo chan te ka tiang te kha an ma ni a chuan Christian na chu tiangin ka Christian du eti na ala chuang lawa amaro chu kha zoi kanin tu chau ve na ni mani kanin income pu tang TBZ income pu ya kan enge puzai nu na TBZ headquarters right to come in enge ala thana thunon enge ijite atrawang lalpana puyang che ka karil ro khan children ministry poimo na kha aron langani chu kan chi the te ko anla chawdon tu na changa kan ti te ko pathian zara anla chawdon na thok tu chu pathian ni kan shil lalban na athokang chuanin he prachar na te ma chuan dim te in kan ti china ni itimeng tikhan kan valeng phut thina tikhan amar chu tu na chuan local worker kan nei cha chuanin kan le na hian khatiang kha kan angai lo kan shil pop mai ni la ni so chanchin pathian mangai na kha kan shil popa pathian ne na kan chong cha ya tin nge pathian in na athokang ve dem ka du to lo ka ti ni chu I se tia chu wang chan enge kan shil pop kan voi khat valen na te kha pathian min mangai na khatiang kha kan shil ngal top thina ni chuanin le enge pathian mangai na hi shil tam hi atrol ka te ni chu mishing enge kan rong bol na punami te mangai tur ani kan thei top chang ma se mishing mangai na chu anep lut tu chung kwa te enge in ngai zong te po khade thil enge minute khatlek thil thu pakhatlek awang kanin huain kanin chen mak thei ani ma se pathian mangai na chu chatuan dai kha mi shil kha no pangte ate kan konte ka te po khan pathian mangai na shil hi atul bera keini kan mangai na hi chu anep kan mangai cheuti ma ila thinrim chang no pangte po han ngei deu chang an lulul chang te an hei han hau han vin thot chang te hi ka nei chin ni amaro chu pathian mangai na chuan enge a khu zo ve anga swal le kan ni na po kha chu wang chuan pathian mangai na hi shil tam an poimo ber ka ti china mo chu wang chuan in nge no pang te Sunday school no pang te le anu le pa te nge kan prachar na te po pathian mangai na hi kan soi tam china chuan enge ke ma ne hi angkala kan local worker khan enge example a pathian mangai na ayan min mang chen ne che hei pui min ti mai ta pui min ti ro ka ta pui te po ram lat tak changin pathian mangai na shil turin an local pathian in a mangai lu tuk cheu chu tiang chan ti vel khan a soita khang kha example chatak kha lo ni vele zel ta pathian mangai na hi a hlua a ro puya kan shil tamber turani mishing mangai na hi chuan kan mangai tak tak lo iti me ang hei chian asang lu tu mishing ina kan mangai kan ti te hi chu anne lu tu chu wang chuan pathian mangai na hi shil tam apoi mo ka ti chin ni chu enge akho boruak ram boruak ka shim shim he rongbol na han har sa tur kho palumani em ti ang chi te nge a votem ti ang chi te ke ni kal talaw cha kal sha lauta minal sai sak te a har sat da nang chi khutlai indo butan ram ri ni ta kan om na kumo jalsa nya ko om na hi ko om na han soi de dai la chuam kan headquarters hi Jaigaon Bhutan le India main gate
anita chuta chuanin kan headquarters oba kan director le au le missionary chungkwa pakhat hi an oma local worker an nei bukta chung chu an omta chuan a boruwa ka chuanin a hriom lo Mizoram nen hian in ang chu Bhutan tlangram vot kan chimpa kan ni chumo ruwa tuite po kan dong tha a bo a kholum hi chu phai thon ni ta asa ve thawa ma se chu thingpui munte alo ni ta a hring oram hring khatiang kha atam ta borak she sa lo sa she mo ani chu engting e pathian ni in mandan kha sha da chak oma Mizoram anga te chon ni lengin kanin khom ta tin khutilai muna zanin khom he weekdays kan han ti ang chi a mo pathian ni lawa te po zanin khom te in nei thayem engting e pathian ni in mandan ka pathian ni hian kanin khom ve china mo khuta indo butana khwan chamurchi po sa khwanin biak in kan nei ani TBZ biak in he LPS chungkwa ten enge sum pe in rammi te rampe ka khan Christian rammi te rampe ka khan biak in chade mai minron saksaka chu tu na po an enge chuta chuan anin khom thina chuan po sang po si kanin hlat hloma mo chuta chuanin mani post thewa hian Sunday hi chu kanin khom ve theu thin zanlam hi chu kan tingai lo tlang pui amaro chu hei enge ama seva ten ka ushan me cha ni chumo khang ang kha chu rei lovin darkar khatvel te khatiang ang in mu khom ti me yang enge ka ushan me cha in khom te iti me anga me che hau te mo a khatiang kar khata voi khatte chu kan zana kan an ti chu an om ve thau ani chu enge Bible check sem kan han ti ang chi te khatiang chi kha in tinga yem nge an phal vak lo ti thina kan po sa kho chuan mo ma se nya po sang din huna in ang lo ta achena te chuan ti ngam lo na te po atam ani amaro chu ke ni ma ni po sa kho chuanin Johanna Ziak chanchin tha Johanna Ziak te hi kan pe thin tia home visit kan ne na prachar kan ne na hianin kan pe thin na andu chuan kan omna lai ko nge hindi thiam lo an om theu mai ne chuan nge an chiar thiam chuan kan pe thin an du chuan ani chu daudal na kan han tiang chi kha in tong em tin aram mi te khu engsa khwang an ni tlang pui tin chu soile soi nu income te point han nei ve china tin ma home visit ang chi te point han nei chin ta atyanga khanin han daudal na ang chi khain tong ve chin daudal na he langsar le anasa chuan kan tong lo ta maro chu he kan contact te kan valen na te mo hetia kan lengor te an han mu hian nge RSS ti vel khatiang Hindu ho te khanin Christian ho kha in ina lo lentir to su lo khoingam to su Christiana an siam cheunga ti ve an lo vo ve thina ni chu in kut thak na emo khatiang vel kha chu om lo ani chanin he enternan an fa te Christiana in pe an nu le an pa te ni lem lo ang chi te po kha nom kan ringa tianga khan har sat nain to kem kan om na tak khu chuan khatiang kha post pakhata suntalaba nilongor bagrakota chuta chuan kan missionary te apasal pastor chu TBZ mo TBZ thau chumi te a chuanin nula pakhathi enge Christian ni adua achung ten an phal lawani ti hanin an contacta chuan chu kan pastor kan missionary te umanu ni te an ni ta chumi te chu enge phone atangin na contacta a omdan enge achung te na an vauna le khatiang vel an phal lo na te kha aron soya kan lo tong trai puya ti khanin
enge feel engke ma ni feel chunga chau mo apon ahan kan soi vak du lawa amaro chu min zo ta kan soi ni chu har san na ang ve ka mo chung ang te chu kan nei ve a ani po enge a fight ve na sa ni Christian ni adua chung ten an phal si lawa enge tap zoi in tiana ron phone a tikhan an lo nemin an lo tong trai sakamo chu tiang chuanin an lo counseling a an lo buai pui china chuanin pakhat kan soile lo kanga ka bia in kan nei na LPS in an ron sa ka ti khamo khata khanin tu nikuma khanin thok tu quarter sa ila kan antia chuan chuta chuan kan han sa arami kan local worker te khan ram man petamo bia in bul loka chuan kha an han sa kha thingpui huan manager khan aron phal talauta sato su atia aron top tur khan aron ti ta ti khan min tik tang khang ringa buaina time ang he in ti nat na le engmo vel chu om lawa amaro chu anvawa tikhan te amaro chu kan tong tra ya le pathian lam tang hi mi hi an lo om me zela nge sarkar lama te po mo khang te kha tuna khwan an chun zom le to a pathian zara kyong takin an zo thei kan bei se ani chu ti chuanin i omna bi ka chuanin Christian hi engzat vel ngin niang le i soi me them kan po sa khwanin kai mani ko shan ti me an ko shan han ti khan khutla ya khwanin kan omna vela khwanin man la ya ko shan ding thadeu amaro chu khung lai te chu an pem na sa ani an na tho na thadeu ma se loi tu tur om to manglo te khatiang kha an omani chuan tuna kan kumsang ni somni pathum khan kan lu ta post thara chuan kan lu che khan Sunday a khan in khom na kan jong ta chuan bia in pakhata khan kan valoi lut ve tok ta ni chu chung kwai nan lo in khom thina mo chung kwa ania chung ko thum man ni chu chung ko thum ti lem pakhat kha he pa fa angan nia pakhat kha chu pon lam chung chua alawin khom thina chu ta chuan kan va tel ve top ta pastor pon nei chuang lawa zom pon nei chuang lawa ni chu ti khan ke ma ni khan TBZ tuna chu angkala an how to pa ber chu local worker atan kan la a chuanin chu ani po chu TBZ thok tu na ni be TBZ atan enge TBZ ka shan angani ve me chu ka shan an ti le ma ti khanin kan ni ta member hi som panga kan om chu ta chan mo an ma ni chung kwa le pon lam chung le ke ma nen kan vai so panga kan ni chu inin khomin eng tin nge in man de tlang pui chin thu soi te tin zai te point ti ve them kan in khom hin ya ron kal ula chu nui zat khak tur te po tamani ke po hi kan nui zat chang te ka thin rim cha atam to ka nia henglai Mizoram engkem kaushat administration cha atang kala ti chat amang an khak the ani chu mo khung lai chu chuanin kan han in khoma Sunday angkala chuan hun hi ala top mai ni chuan angkalan min shwaya kan tong taya kan zaya chumi zo a praise and worship kan tileta ashan pa in darkar ni vel darkar khatle chan ve vel te khang khana oni chu anua aman thuan soile a darkar khat don darkar thum don te kan in ko ani chu mo chuanin kan zaya chu angkala chuanin pathian thu a soile a chu ti chuan banna hla kan sa a chuan enge mal som na angin ikhan mal som na asoya kan chin ani chu na kan zai te hi ui enge amak an zai thiam lo lut tuk mai mo mi kirwal ki khatiana zai thei lo re an ma ni ki cheu ya nan ron zai mo praise and worship kan han nei te angkal hi sa
takin ui ring lu tuk te han ron be mo min ti phu zok zok Ani chu. siam that thei ka chak thei lu tu ui pathian ne na ka tong chai na po ya ri lat pa uncle hi siam that thei tu re na ril ru ron he rem sakro a boring ani adik tak chuan mo a ha khak a rei bok sia chuan in an ma ni adivasin ni ta mo an ma ni hla adivasi le Hindi la kan satlang puya ke ni chuan Hindi kan thiam kan sathiam zo ka an ni chuan adivasi kha an thiam ta Hindi ku an war vak lawa iti me ang zai hla ve la hian mo ani chu ti chuan hei enge tholom kan han tiang chi te in khom na chuan in la khom ve thinem tin pathian ram ang chi te in la khom ve them tholom hi chu kan la amo ma se pathian ram vel hi chu chu chung kwa mai lo in khom ka an ni wang kan le zom an nei lo wang in ka an ti lo tho kan in khom kan tholom cha kha an nei ani chu enge ma son na tur chu atam via in kan ringa chu in khom na zai na ringa ta po an kha ka lo ni ta har san na kan han tiang chi imi mal nu na ni emo missionary ai kal ton chung in mo hei kal nu chang te pon testimony kan han tiang chi kha har san na enge modal chu to in ei kan ringa mi han soi sak la to mi dang ta na hlok na tur ang chi te po lo ni theya nya soi chi lo te po tam ta ka ve ni chung ko thil le ma ni nun shim ma te nya har sat na chu kan tok chawani amaro chu pathian zara hei tun thlengin enge thok thein kan la ve a pathian khongai na zara ka shi sel lo han ti meila kalo kum sang ne som pare ata kan kala chuan sang ni som pakwa kan lo hota in kong puin ka accident a tikan enge thakhat chol lak belin te kan ko akum le a khan kan lo hon le khan ka accident le ta tere karapa ka ke hi enge a hwai swal te peregra na kha thakhat vel kha durtla nga damdo ina ko amani chuwa chuanin an akum le ni kum le chan mari tbz in khom pui khan sang ni som ni pathum tero khata khan in free clinic an lo siama khutlai chan mari unit te kaushan le khutlai eng hospital nge acha kami kami how tangkop khan free clinic an lo siam chu ta jan min han check kha ka chula khan bo ka lo oma khan nge zai lo chuan a chi lawang antia ti khan kan han sai le a chunga te chuan in pathian na tho hi ka mun se be ma ka dam lo na te po chu ama sabe scootin kan accident a nya tbz chung kwa itime ang supporter le unit zong song te hi lom thu soi hi ka tang hian nge ke aya ami mala an tong trai puina sathi an tam lawang ti me yang chu dam law le pa nge kan de kan tong trai pui hi ka dong na se me tong trai pui na hi min tong trai pui na sa chu kan accident po in kadam po in chang takin kadam ti me yang accident nu ma chumi kami wang khan ti hi amlo chuan tu chu ka ke te anua nge bok min han zai le te po chunga te pe chuanin ka in zai na sen sau zong kha pulal tran puyate o an mi mal ming te po han sai ta ila Moses agency tro Mosia agency te kwan min tum sak vek ta ni kha free clinic a sen sau zong kha chu an tum ani chu khata khan chu zai te kan han nga ya khanin lungai society in minron nema tikan in sai nge ro se antia tikan kan ze nge pasang zo la mi mali sai le tai minron boy pui char tikan
ZMC à kiwang takin kanin zaya chunga te po chuan hei keima a taksa a har satna omle to lovin itimeng tikhan kan han en lo ta pathian na tho ka har satna to a khan pathian na tho kha ka muchin mi te zara mo mi te min mangai na te min chan puina sumle pai tong trai na min kan na thale jung en kim khang zung a khan har satna ka to a ma se khata khan pathian na tho ro pui kha alo thleng china nge kainin van duaina kan rat amangai na lan ter to ti kha katong chin aro pui le mai mi pathian hena mi te hi anga ma har satna kara po hian tero enge mual phaulo te hian min lo siam china lo nia tin kan zole chak cha chu thu dang dei a han kalila khutila tu na yom na hun chu han ti zel ta mai la good friday kan han tiang chi he kan christian te na kan hun pui easter sunday kan ti te tin christmas te po nyang chu pa ngai angin in mang ve them eng tin ngein man ve chin hun pui hi chu nia kan mang ve christmas po amaro chu headline mizoram anga cholni choma chonu zanti angkan kan manglo ta chol voi khat kan in khom topa cake te kan kata chuan anua roite kan the ve ta chu member ke mani a chuan kan claim ani chu all samta chu tiang chuan kan mangta new year hi heng mizoram anga kan ti angyan kan omna vela ko chuan an ngai poi mo lem lo in khom po anin khom lo new year hi chuan mo kan omna atak ko chuan amaro chu kumthar christmas good friday easter te hi chu an ngai poi mo lutuk kan mang ve thlap avan lo om ve ti chuanin iso in zo chi lo ani ko kan ring lawak ni kumkal ta mo kan man liam ta akhan christiana in pe an omem engza tenge om ve ang ti khamin han soi sakla dero ni kum khanin kan po sa khan pathian zara pathian khongai na zara mi panga in baptisma chang an omamo kan lom khop meya chuanin banner hat po sa pakhata om le a chuan bakrakot po sa pali avain som kan nei ni chu abutan feel pum rinthar som kan nei ni chu baptism rongbol na po harviao do na chu chong te po hindi te po han englo vak lo te pon han omania a har saviao in kan ringa kutila ya hindi ni lo an chong man te kha inge in cham ve thawem ui thiam vak nang chong thiam chaklo mi ni ne mo bengali ania Nepali ania chuan Buddhist engeni kha Bhutanese Jongkha te Bhutanese strong ni mo chung chu ni ta kathiam tam lo khop me ke chumo hindi a ati ratangin kanin focus amo chupo du thu samala thiam lo na kala adang hanti le kha chu ema se in cham ve zelang tro a chen chil na chu thiam chena om karing ti chuanin ka zo ba kha cha khanin han soi bel dui nem nang ma chan hem ngai thuwa han soi bel dui ne cha min soi sakla chanin kan hun kan du tok do nya soi tur enge pathian rongbol na missionary na hi enge arau pui ani khongai rongbol na ani zia hi keima ka in hian ka shichin enge misual chandam hitianga pathian na thok tura itimeng missionary a minhan pomve minhan tho tir ve hi arau pui enge kalom chin ani chu keima ka in hian khongai rongbol na ani zia hi alang chin ka she chin chuanin ya thalai te min lo thlir tu te nu le pa te po in fa te emo in chung ko a thalai te khang kha pathian rongbol na missionary thok tur hianin enge
kasom o in fui thara he missionary rongbol na chanchin tharongbol na hi nge aman mo thla kan ni itime yang tian kan han kala prachar ten mi an lo thi a an lo hindu chu anin hal chin an lo in zon ngo ka chuan khang kha christian in zirtir na chuan lali swa zirtir na chuan meidil kal turan ni kha ni khang te kha kan shemia alo kan shiat lo hi thi kan mulai rengpun kan shiat lo hi meidil kal o boral na liam hi an tam tu kan ni chuta chuan in thalai te thei to pin enge I kan in le enge kan chung kwa kalsan te po hi nei ve ngai ania chu enge mi min enge min a om ang la ve o ti tur ang te po a kal te kha angai ve ni chu kalsan hi nei angai thalai te enge ma ni in luma tanga chua ka pathian rongbol na itime yang missionary tur hianin hei aya tamle na sa hi pen chuak turin ka ngen ti me yang ka som ni chu alom hle mai irong bol na pathian in mal som zel sela kan du a tin enge thlir tu te pon missionary zong tan han chong chai pu yan ngai za te hi han sha ilatero voina ta khan mo loks nia missionary te min chong chai pu in salut tu ka unitin enge mizoram pon le chunga te anita missionary te pathian in min ompuya min vengani amaro chu heta han keimani ai ma hian ka ti ni chu kan ring thar te hi tong trai pui hi an ngai lu tu pathian zara kini chu rin na te po tle min enge kan lo puitlinga enge tor huam ti in itimeyang kan kalene kan ring thar te society atang family an chung kwa atang khatewa enge har sat na to shi om tuar hi an tam lu tu kani chung chu pathian ta na lali swa ta na nget taka an din nan khan min trong trai pui turin karon som karon ngen le dun acha le mai missionary zong tan ba ka ring thar te tan po trong trai pui sha chwa chang pia nga han trong trai pui kha an ma mo le ni chu voina hun chatak min pia kan lom em a irong bo le zel na tura du sak na kan hlan che le ke po khati zong kha pe vanal himpui namte ne na hun kan ron man thei te chu ni